kalabing Domingo ning karaniwan na panahon. Ing magmisa tao mo po Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyanig pam paninganak ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning kinutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya kaanti mo rin. Pakamalang kong kapatid, isundo tamo po ing kaya katamong pamigunam, karing amano na ning Diyos. Ding kayang amano, babiela pong biye alananga, karing makirandam at tutupad kareti. Ban kanita lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapang mo po ing kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king biye, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, karing mga sikanang angin ning biye, kaya bera ka kambening sikanan mo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, kaya bera ka kambening kaya kang iglesia, ang gaking kapupusaning panawon. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, bibitasan mo kaya kami, ako ini, eko tatakot. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos amayupain, totoo pakaluluan ng katamo, at king papatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
kasalanan niyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami, ikaw makalako, king kasalanan niyato, tangapan mo'y dalangin mi, tangapan mo'y langin mi, ikaw ikaluklok, kingwanan ningig pa, makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ning metasikluban, sa sambanda kanting ginumi, Diyos aparating malapit ke kami, masaya keng mamausig pa ke ka, iba't king kailan ng kapanatagan ning yato, at babalikdan miya ingke kang kasunduan, papanatilyan mo keng metong kingke kang kapayapan, manalig kingke kang lugod, itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ama bibiyempong magari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Pamamasyang iba't king libro ng Hob. Nga nang migsalita, king busal ng sigwa, may kibat yung ginukang Hob. Ninuwari ing minagwanta, king dayat malat, kanitang mibugnusyat misapwak, kanitang binalot ke king ulap, at saka ke limpinan, king makapal alulam. Kanitang binili ko ring angganan, nasukat lalagpusan. Ating kayang pasbul, binili ke at dininan kabat. Angga kamu Kenny, nga kung kaya sinabi. At lagpus kanita, eka malyari. At ding mangatas sa alon, menga sambulat la, Keti. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Pasalamat ko, King Ginoo, ing lugod na alang kupas. Ding sinake barko, banlipat ning dayat malat, karinla mga lakal. Libutan ning danuman, ing makapagmulala ng depatan, ning Ginoo karelang tengalan. Pasalamat ko, lugod na alang kupas. King amano na, sinyop ing angin amasigan, at may ngaragula ring alun, ning kadayat malatan. Tinas na lang matas amatas, ning baporda, at kaybat sildak na la,
ang gaking kalalaman. Ni nga siralalub, balaro, mga matenongan. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Kanito minawis la king Ginoo, ulining kasakitan, akarelang daralanan. At linigtas na la, king gibitdang kabilyan. Kayempe patahimikan, imbagyong masikan, ding alun ang mga ragul, tinok ng lanaman. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Metula lang emunano, ulining katahimikan, at patnubayan na lo, ang gaking sadsaran, akarelang pakirasan. Ulining alang kupas ng lugod, ing Ginoo, sukat din pasalamatan, alang-alang karing malang kayang depatan, para karelangan. Pasalamat ko king Ginoo, ing lugod na alang kupas. Sulat San Pablo, karing tao Korinto. Ing lugod ng Kristo, yaing balamo mitutulak kaya kami. Ngining paluming meteya, para karing sabla, at uli na niti, ring sabla, miyagumla, kingkeyang kamatayan. Meteya, para karing sabla, banding mabye, ngeni, enala mabibye, para king sarilira. Lune para kang Kristo, amete at mi pasubyan me, para karela. Uli na niti, ing paglalawe mingeni kanino man, ema nalumpakan king panyukad ning tao, king milabas sa panahon, makanyan ing panlalawe mi kang Kristo. Dapot ngeni, na makanyan, inya ing ninumang makisan metong kang Kristo, metong yang bayong lelangan, alana ing sadya ng pangataw, mi bayuneng lubos. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lintoya libutad tamo ing metong amaragula propeta. Dinatangya ing Diyos ban iligtas ne ing balen na. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka o Ginoo. Misan ayaldo inyang mebengina nga ng Yesus karingkeyang alagad. Tara, dala kita mo king tangatbaning dagat-dagatan. Inyalikwan dala ring dakalataw, sinakela king bangkang sasakyan ng Yesus at delakit de.
Atin lang kayagnan aliwapang dakal abangka, dinatang ing tutong masikan a angin, sa sapulani ning mga ragulalun ing bangka, halos kakapnuni king danum, makasandal ni man Jesus, king metong aulun, king banda ng tawli ning bangka, matutudiyang. Ginising dering kayang alagad, Maestro ngara, ala na numan kaya ing mga matetamungan, may bangon ni Jesus at nga naking angin, tuknang ka, at inutos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuknang ingangin, at mi kamaragul akatahimikan, kaybat nga nakaringkay ang alagad. Bakit mitatakutan kayo? Alako pang kasalpantayanan, deta nga nalaning maragula takot at kilabot, at nga raking metong at metong, nino kaya iti, pati na ing angin at ing dayat malat, maminto kaya. Pakamalang kong kapatad, ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po, kaya kayungan. Good morning po, Among. At yuta na king kalabingadwang Domingo ning karaniwan na panahon, bayo tayo po pigunaman ning first reading, second reading ng po yung gospel, titak, lawan tamo inyang milabas sa Domingo. So ikitam po king ebanghelyo ing kayarianan ning Diyos, pekiwang isneking bini. Sinalbagyang bini ing metong hortelano kay bat meragulya, ing bini meking tanaman niya, kay bat nanita memupul. Kay bat itapong kadwang talimhaga, metong nga binutil mustasa, meragulya, minyaleya, o mikasangayang meragul, kay bat nanita ting ayop karila menok nangan. Muli na pong sabyan ngayon kayarianan ng Diyos, may pumpisaya keng malati, kay bat nanita meragulya. At para kaya katamo po ing may pumpisang malati, ing kayarianan ng Diyos, yapin ing Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia, may pumpisaya king siyempre, ako po may gumpisaya para kanako kang Jesus, king Birhen Maria, kay bat nanita deng 12 disciples of Jesus, may gumpisala keng ditak. Kay bat nanita niyang sinubliyang maybe ang ginutamo na nung sinabi na, ume kayo mabilo gayato nga na. At gawan nyo lang alagad ko ring sablang tao, binyagan nyo lang kilagyon ng igpampo ng anak po ng Espiritu Santo at ituloy lang tupad karing kautusan abinya ko kaya kayo, tandanan nyo, kaya biyo ko ang gaking kawakasan ng panahon. Lawan nyo na po may gumpisay king Jerusalem, kay bat mi kalatsing Santa Iglesia mabilo kayato, pati na king kaya katang bansa. King kakatamong itamong Katoliko ngeni, more or less mga 1.5 billion Catholics tamo po mabilo gayato, may gumpisaya karing 12 disipulo o ngeni bilyon. Kanita, lungkotnan mula po ring minunang Kristiyano, makanano yung biyeyu, ikayong minunang Kristiyano, ating pakibat po, iyapin ng Ebanghelyo ngeni. So yung first reading, i-hob, bistaman po kingkayang kabanalan ng hob, pero sibu kanin ng Diyos. Kingkayang kabanalan, sibu kanin po ni nga pong Ginoo, nano pong milyari kang hob. Deng anak na masika na angin, kabang miyabe-yabe laring anak ng hob, abe-yabe la kingkarelang bale, dinatang ing masika na angin at ing baleda mi batbatya deng anak ng hob metelangan. Lawin nyo na po, kapag subukan ita, metelangan ding anak na.
At ing kadwa, may walangan ing pibandyana. O yan ing pagsubok. Yan po. May walang pibandyana. At ing katlo, yapin po, may ngasugatan niya pa. No kayang kakatamo malyaring makanyan, siguro may lakwata kasalbantayanan. Anyapin po ing ebanghelyong heni, o ini, isan Marcos, i-describe na nung makanano ing milyari kareng minunang Kristiyano, dalakit la po king kasumagin na ning dayat malad, makasakilang bangka. Ing bangka po keni yapin ing Santa Iglesia, kaibat ding makasakit ing bangka yapin ni Jesus, ding alagad na, ding labing adwa. Pero kabang atilo king dayat malat, ing dayat malat po king Biblia, yapin ing tuknanga na ning demonyo, inyapin masakit ing maglakbe king dagat. Kabira-bira kabang maglakbe king dagat-dagatan, bigla pong dinatang ing masikan aangin. O ini po yung description ng San Marcos, kanitang minunang panahon, ding minunang Kristiyano, in Christianity, it is prohibited, it is illegal. Pandala ding Kristiyano, pamatendala, pilit ding papalbog ing Santa Iglesia, inyapin po lerawan ing San Marcos ing bangka. Dinatang in masikan aangin, siyempre sungating masikan na angin, mga ragulalun ing tutuki, magbugya pong sapak danum ing bangka. O yan, dinescribe ning San Marcos, ing bangka, yapin po'y Santa Iglesia, pilit deng papalbog. Pero area palbuging Santa Iglesia, bakit po? Uling at Jesus. Amen? Nya, makiramdam tamo pong masalesen, kanita po, pilit deng papalbog ing Santa Iglesia, king kapamilatanan ning unos, o yan po, storm, pero area palbog, uling at ing ginutamo. Nya pilawen tayo po ngeni, ing bagyo, storm, unos keng Tagalog. Ding ing unos po, oreni lapin ding kasakitan. Bagyo, unos, ilapin ding kapagsubukan king biye. Nganapin po king English, storms are tests. Ing bagyo, ing unos, kapagsubukan la king biye. Nyayita mo po daralan tam ning misan unos king biye tamo. So storms are tests. Kadwa po, storms can happen suddenly, but temporary. Din kasakitan kapag subukan king biye, din ganaganang problema king biye tamo, temporary lang mo po rin. They come suddenly, misan bigla lang datang ding problema. Pero pakamalang kong kapatid, temporary lang mo po rin. May nakit na kong bagyo, tinatanging bagyo kayang lugal tamo. Pabanwa, mamangin masikan. May nakit na ko pong bagyong makanyan. May nakit na kong bagyo. Pansamantala mo yung bagyo. Nimisan may tungaldo, kaya dungaldo, kay ba't alana? In bagyo, tutupin po, nimisan manyiraya, pero lalako ng polusyon. Puapansingan ita, lalako ng air pollution, maglinis siya muna naman. Niyang storms can happen suddenly, but temporary. Temporary lamang po din pagsubok king biye. Pero in katlo, so storms are tests. Bisat alika masubok ka po. Dening alagad na ning ginuta mo, and also the early Christians were tested. Their faith was tested.
may subok. Di po? Kay ba nanita, o ita ing unos na ing misan datang biglaan. Agaganakak, kaya po itang meto nga tatang, o batat ni kasi ka nakatawan, pepa blood test yan, ganaganan, normal, ne po kasaya. Mintaya keng doktor, pepa kining result na ning kayang blood chem, blood test, normal ngan. O ning in clinic na ning doktor, makalili keng nalan, uling normal ngan, ne kasaya ning tatang. O ba't keng saya no, linwalya keng clinic, bigla ang linipat. Daratang yung truck, may paralisyo. Nga po? Oy, ting unos, neng misan ing unos, biglang datang. Neng misan king pamilya yu po, bigla yung milako obre ng asawa yu. Neng misan ing anak yu rugong kaluguran, kalwat ng magaral, paman may graduate, may asawa yu, oren puring unos. Ika yung susuyo keng pisamban, mekad kukutang yu, among kalwat ko ng susuyo keng pisamban, o te kumikakwalta. O ba't itagsipin kong mali, masusuyo, masisimba, o ba't mikakwalta ya? Ako rugo, kalwat ko ng susuyo, te kumikakwalta. Nang misan po kukutang yu yan ali. Ako rugong susuyo keng pisamban, at karakal ko problema. Oren po, your faith will be tested. Asahan niyo po ini, itamungan at intamungan kapag subukan king biye. Nano yung tutuki? Storms can teach us about God, and storms can teach us about ourselves. Nyay Jesus lawenye, kamapong dinatanging masika na angin, mga ragulalun, lulubing tanong keng bangka, nanong gagawa ng Jesus, matutudyo. Ginuko kasi kaning angin, kamang Jesus, dening alagad na, mitatakutan la, Jesus matutudyo. Kini pong tawli nanong kitang da, ngara, nino kaya iti, pati na ing angin ating dayat malat maminto kaya, as man, he slept. Anting meto nga tao, Jesus method to Diyo. Uling kailangan po kilala tayo Jesus. Storms can teach us about God. In Diyo, Jesus, anting tao method to Diyo. Pero niyang tening alagad na, lawen nyo, masikaning angin, mga raguling ngalun, mi takutan la, ginising de Jesus, nano pong kitang da, ngarang makanyan, ala nanuman kaya ka maestro, ing mga matetamungan, o ba't matutod ka, kasi kaningangin, mga raguling alun, o ba't ika matutod ka mo, ala kaya kayong mga matetamungan, baloy po niyang migising Jesus, eno tambing inarapan din ng alagad na, eno penya biyan ng tambing, nanong gawa ng Jesus, inarapan na ing angin, ing bagyo, at sinabi na, quiet, tahimik ka, tuknang ka, at ing angin, tinok ng ing mga ragulalun, menahimik. Pepakit ng Jesus ing kayang kadyosan. Jesus is both God and man. Pepatahimika na ing bagyo, pepatok na nga ning bagyo, pero as man, method to Diyo. O ita po, pero akit tamo po keni rening alagad na, inyang ikid na masikaning angin ang pong ikid na yung mga ragulalun, mi takutan la, o ini po yung biyeta mo, itamong talatukin ng Jesus, dening alagad na kanita, may nga takutan la, uli na ning persecution. Balada pa matenda na la rengalwa, pendakap da la rengalwa, pe mateda la. Itamo po ngini, eda nakatamo man pandakpan. Itamo ngini, eda nakatamo man pamaten. Pero nang misan problema po yung daratang kaya katamo, kapag subukan,
Bala mo masasambot ta mo. Bala mo alatang agyo. Remember, Jesus is with us. E naburing sabyan mapangadi ka, ala ng problema. E naburing sabyan mapanyimba ka, ala ng problema. E naburing sabyan aktibo ka keng parokya, ala ng problema. God will surely test your faith. Nya magsadya mo po, dakal ing kapagsubukan ngening kasalukuyan. Pota eta mo balo, makatakot maning manaral tungkol ka rin pogo. Bagya-bagya, makalub na lang. Nung ita mo po, etaya luguran ing bansa mo, sakupan ding aliwang tao. Nyadagdagan ing pangadi, datang at datang ing problema, ing unus ing kapagsubukan king biye, makasadya tamong arapan, nya kailangan magsadya tamo po, datang at datang ing bagyo, misan ning king kakatang bansa, dakaling bagyo, nya magsadya po, dakal pa, ing malyari king kakatamong kaluguran a bansa. But Jesus, who is God, is in control. Kanya pinmigisin niya, ala kayong kasalpantayanan at pepatahimikan na ingegana-gana. Nyangeni po, sabihan tala rin kakatamong problema. Sabihan tamo nano yung kakatang problema, nano yung daralanan tamong kasakitan king biye. At sana'y ginutamo, nung makanano ng pepatahimikan ng masikan na angin, ang popayang mga regulalun, makanya ng patahimikan, ing problema tam, ing kasakitan, ing kapagsubukan. Amen. Ipasiyag tamo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya po, kay Joseph pang mayupayang tutu, lina lang king banwatiato, at kang Yesukristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banal na espiritu, mibayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaytas siya badwa, makalukluk wananing Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan na banketi, banmukum ka rin mabie, ang pong kaya ko king banal na espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang bie ding mete, at king bie alananga. Amen. bustan yung may kasapatang kasalpantayanan, Jesus ang makapatok ng karinganggang bagyo king bietamo. Nga tamo pong sumabi, Gino kekake manalig. Gino kekake manalig. Ding kakaluguran mo, king magkasakit ayato, o Gino kalupanoning metong amalating bangka, libutad ning bagyo, eka matutod Ginong Yesus, papanatilyan mo ing karelang kasalpantayanan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupanon ning meto nga bangkang abalugse ning alon. Eka matutod Ginong Yesus, dinan mong kapayapan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Din taong makababad kimpami kasala, kalupanon ning meto nga bangkang luluba ning danong. Eka matutod Ginong Yesus, ibalik mo keka, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig. Di nga lagad mong tatakot kimpaing tungol, kalupanon ning meto nga bangka, anong nurin tao sa siyolang pastaw. Eka matutod Ginong Yesus, dinan mong kapanaligan, inya ngaming manalangin. Gino kekake manalig.
ing iglesia mo, manaligyo, at manalangin mit mong tiwala ko. Ginoong Jesus, kalupanening metong abangkang pasibayong menakit kapanayan, kapayapan, inya ngaming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ngeni, adwantamong sarilitang kapagnasan. Inya ngaming manalangin. Ginoo, keke manalig. Ginoong Jesus, bakit tumakot ke pa, ngening baluming kaya bera ka? Pagkaluban mo keng kapayapan at bustan mong manatili iti, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Manalangin tamo kapatid baiting kakatamang dawon, matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupang totoo. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligayan ng kayalagyo, king kakatami ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kekeng ayin, at manano na sanang iting dyan, padalisaya na kaya pusot kaisipan, at gawa rating masigasig sumuyo keka,
iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo, At kaya ka mo rin, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin. O higpa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami. Bani pakilala mo ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi. Ginawa ka pa mo rin paralan, ban makapagbalik ke lub keka. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami. Banating kalupaming taong makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban kabang magsayala arapan mo kapilanman, miyabesan ning siwala miking karela, king matagumperang dalit ning kapurian at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o higpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka. Piraso ne at binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iting kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuha ni kalis. Pasibayang pepasalamat keka. Binyaning kalis karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti. Ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya. Ing daya ning bayo at talananggang tipan. Ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. In misteryo ning kasalpantayanan, Hanggang
inyangin gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamayabli ng biyaning anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapening biye ating kalising kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, inggawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding religyoso at religyosa, ding diakono, ating mabilog abalayana ning Diyos. Kanakan mula naman ding kapadadming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang miyang nabiye, tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, ban kayabi ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupat kimal mong kaburian, king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananggang. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, ban king kasaupaning kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kami king sablang kaligaligan,
Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan dalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa po babalikdan din kaya kaming kasalanan, nanelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan may pong bilugan agpangking kaburihan mo, ikay mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Bakit tamo po ngening may kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayangan, kapayapan. Peace be with you. Peace be with you. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibiyatune kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws kingapunan ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas may nga umano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalumeke kami ing katawan at daya ning anak mo, banibayo ing kang biye karing puso mi. King kang pakalulo, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biye alananggang pagmasusyan mi kaniting banal Eucharistia, itiadon mi king kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement tamo. Umuna pong daily publication of presbyteral ordination bands. Ngayon pong banwang iti at lulang mayor din ang tamong pari. Ing mumuna iapin ni Reverend Red Hikban Haldon, mayor din ang niyang pari keng July 15, 2024, Monday, 9 a.m. Ing lugal po karin king Virgen de los Remedios Paris, Dila-Dila, Santa Rita, Pampanga. Ing kadua po, Reverend Joed Laksina Mutok, mayor din niyang pari keng July 18, 2024, Thursday, 9 a.m. Maganap po yung ordinasyon karin king Nuestra Señora de la Divina Pastora Paris, Balukok, Apalit, Pampanga. At ing katlo po yapin ni Reverend John Paul Cristobal Morales, ing kayang ordinasyon keng July 25, 2024, Thursday, 9 a.m. Maganap iti king St. Joseph the Worker Parish, Poblacion, Florida Blanca, Pampanga. That through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the archbishop. Kadwa po, solemn Eucharistic concelebration on the feast of Saint Jose Maria Escriba, founder of Opus Dei, on Wednesday, June 26, 2024 at 5:30 p.m. at Holy Rosary Parish. Our main celebrant is Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Archbishop Emeritus of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At in confession po every Saturday at 5 p.m. hanggang 5:30 p.m. only. Aring katataulian fundraising sale at the patio. So ken pong pisamban, baluta mo may bless no po rening adwa retabulong po pang altar ng Apo Mama Kalulu, kaibat kini yapin po yung retablo at altar ng San Jose. Then pong posti, o ini po no kini rin gagawang karen posti tamo. Ang rengan po ibalo la rin. Kaibat kasalukuyan po ken bubong, dinatang na ing yero, napun po medyo masikaninguran, linupay danom, ditak pong kapibabatan niya po, makanyan yan talaga ing unos. Kaibat na niyan, masanting yang masanting, yapining pamaglipat, let us cross on the other side of the lake na ng Jesus. So yan po atin inconveniences, pero po tang mayaring pisambanta mo, peka masanting yaw. Nya mibabata po ni, gagawan da no ring steel trusses, kaibat in yero, bibili da na. Baka next week, mayari niya po yung bubong ning pisamban maragol. Kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. Talakal damo para king final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at ding kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ne, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.